Mấy quay na ta Guikhanliu maling mai trong YouTube channel page trên rai nai la mai thuần riwi aside hide new matakhatna the Gaanphiu mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in sam lakho Infal June Tarikh Naga People's Front NPF Manipur State Unitary runa ta chatang mai Lok Sabha election kum singnai na tri na padai khau NPF ticket lana outer Manipur parliamentary constituency khau Kante sukan mai candidates Kachui Timothy Chimik da thunku mai indau kanthe NPF Manipur State Unit tuang press release ka party members khatni well wishers koitani thunku laukane Imbu na alliance partners khatni supporters koirui renra mai kadamla in samlo mai khangta thunku mai indau moi kane NPF Manipur State Unit Rui N. Biren Singh Manipur Chief Minister BJP legislators BJP party leaders Kwai Khatni Karya Kartas Nagaland Chief Minister Nefirio legislators Khatni Nagaland BJP da kadai suna thunku mai indau kane Khatni NPP party Khatni NPP jong legislators Khatni NPF central leaders Kwaida thunku mai indau kane NPF Manipur State Unit Rui United Naga Council leaders Naga Women Union ANSM Khatni Pastors Kwairui Machuang Launa Kalum Inkha Lokan Maida Thunku Mai Indau Kane Inbu na Outer Manipur Parliamentary Constituency tong voters Kwaita Naila Mai Indau Kane Kachui Timothy Jimik Khatni Kakai Kekhun Mai Rui Lunggut na election khau kasau kan mai khangtani Thunku Mai Indau Kane Asai luan tong election khau sau kau mai tai in phanga makbam khwan sini mai koi rui issue khau ding in sambam khang NPF Manipur State Unit Rui Chang Hoi Kane Mida Khau Outer Manipur Parliamentary Constituency Khau Saukau Kan Mai Indian National Congress candidates Alfred Kangam S. Atherta Riulau Kane INC candidate Alfred Ruin Manipur Khauba Mai Communities Kwaiduang Welfare Khangtan Tan Ngam Pungthi Tuna Lumgai Mai Indau Kane NPF Rikaloi na Dilung Mai Nunta Ngaglau Bampuni Naga Mai Tuang Lungai Kan Mai Cultural Heritage Traditions Ramdui Katni Nagas Political Rights da Ngaglau Khang Lungning Ding Bampuni Tuna Sakane Kum na mi tung issues kwai khau NPF ri compromise suni tung rami tuna sakane Khasya Punji Jeribam District khau Soivam Sarat Kumar da Kuki mai ri khongi tuna lumsi mai ri dola nai khuang pangu tingzin zang khori nim dat na suloi lokan mai ta nu ni mak mai indau na Kasiam kan mai Joint Action Committee Rui Manipur Chief Minister N. Biren Singh Khau Khuang Rigdaina ta chat tuang ultimatum dina ka khwainai me puta nim khang demand su kan the Joint Action Committee Convener KH Sasikanta Singh Thailai na kuki mai gausanga tu mai puroi soivam Sarat Kumar da suloi tuangi tu na sakane Lautan mai Sarat Kumar da Laisa Bithol Jeribam District Khau nim kan tuangi kumna thai me pumtai Mular Gaung tuang ching dang khau Jiri Police kanya Security Forces ri putau dat kan tuangi Sasikanta ta suloi mepu katuang bansin khatni gari ta June tarik sekiu lungkhau nimni nari tuna Joint Action Committee te ri demand sukane Lu ngagba mainun rui mansai suloi meta nimak san thai mepum da Jeribam District Hospital khori lani tuang ramme kumna tat mai agitation tat kutpuni tuna sakane inbu na JAC te rui ma kan mai Sasikanta kai khang ex gratia compensation dangka lagru hai tini nai khatni government tan khatni zawlo ni nai tuna sakane Mida Khau Maitais Jeribam District Khau Lungba Mai Intai Mai Koi Khang Security Tilauni Nai Khatni National Highway Tamru na Chanai Khau Tat Kalu Mai Nunda Security Rui Jausilau Khang Demand Sukane Tamenglong District Khau Network Sinaba Mai Ti Hai Public Way Rui Pian Mak Mai Nai Na Bamthe Tamenglong District Kadai Suna District Headquarters Tamai Area Khatni Tausiam Area Khau Telecom Services Network Sinaba Mai Ti Hai Mansai Azu Rui Pian Mak Mai Indau Bam Gai The Network Si Mai Rui Kagenai Metan Azu Khau Guangtang Mak Mai Nai Na Bam Mai Ti Hai Pian Mak Mai Indau Gai Kan Tuange Mobile Network Khatni Internet Services Si Mai Rui Ting Mik Tuang Tan Guangtang Mak Mai Nai Na Bam The Kadai Suna Sian Transfer Sumai Khau Educational Institutions Goi Rui Form Fill Up Sumai Tan Khau Khatni Bai Mai Office Tuang Tan Azu Khau Network Si Mai Rui Guangtang Mak Mai Azu Nai Na Bam Mai Ti Hai Pian Mak Mai Indau Bam The Mida Khau Telecom Services Trong Concerned Authorities Nunrui Zai Milung Khau Network Hai Tamenglong District Khau Tita Tree Lau Mai Ta Kahau Na Bame Sif Sena UBT Leaders Sanjay Raut Rui Wednesday Nung Sa Indau Kan Mai Thailai Na RSS Rui Narendra Modi Prime Minister Kaloi Na Pungdat Kan Mai Ta Kahau Makbam The Tuna Sakane Mitai BJP Rui Lok Sabha election khau majority langam kan mak mai sang rui kumna thau da PM ti sudat khochu tumai ka khan bam gai the tuna sakane Modi Rui Kamai Zausi Mai Ti Hai accept suna PM Bam Hai Galau Khang Ka Ge Nai Bam Thi Tiki Modi Rui PM Bam Kaloi Na Dung Tuangi Thai Government Hai Ting Sang Mak Na Bau Putni Thi Tuna Route Re Sakane
NDA Alliance Partner Nitish Kumar Khatni Chandra Babu Naidu Rui Narendra Modi Khatni Amit Shah Tapian Mak Mai Azu Naigong Kantongi Kumai Zangri Modi Rui Prime Minister Kaloi Na Pungi Thai NDA Government Hai Asat Makhau Bau Puni Deituna Sakane RSS strong senior functionaries nunda alam megan khau mansai gai merui Modi ta ka hau ma khe Khatni PM jong candidate hai thauta lauko chu tumai ka phiat bam gai the tuna sakane Chingnai na ru na padai Lok Sabha khau Modi's leadership bang khau Lok Sabha sit phainai rik ta chat na kanai lana simple majority in phangkani kumna Chingnai na ru na chakyu Lok Sabha election khautai phaithum na kathum Lok Sabha sit in phangam kanchuange tiki Chingnai na chui na padai Lok Sabha election khautu phainai rik dai na kha in phangam kani kumna Modi's popularity hai hankai bam thi kumna kata kalai khangkage nai bam thi tuna sakane June tarik sanai Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Rui North East State Manipur Meghalaya Khatni Nagaland khau BJP late NDA zausi gaikan maitai mitwang state kathum khaunai mai rachap akharuye tuna khwai tikan maitai Congress MP Gaurav Gogoi Rui tan na nutni mak mai indau kan the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Rui Guwahati khau chamla mainun le parira kan mai khau mitwang latbam hai sa kan mai tongi Himanta Rui rachap zan thu sa indau pat kan mage tiki kan latai Christian rachap tat mainun ta sa tung bamnu we NEDA convener Thailaina Rajab Zankau vote khom kan mai dai rui BJP ngam ma kan tongi tat kan me kan khau kan new politics khau ka zaw kan magi tiki asai luan thu kan new politics khau ka zaw na BJP ta tikuma khang su kan tongi tuna sakane Himanta Biswa Sarma tuang latbam ti hai Congress MP Gaurav Gogoi Rui tan na nutni mak mai indaw na mi hai communal statement day tuna sakane kumna mi tuang state ka thum tuang Chief Minister Rui Majority mark mai latbam lam khau public khau sai inthan pat khang ka ge na ye tuna Gaurav Gogoi ri sakane Assam CM Himanta Biswa Sarma Rui BJP zausi kan maita accept sukha ka khau majority khatni responsibility magi kumai zangri state ka thum chong CM Republic khau condemn sumai latbam sa paru tuna sang hoi kane Nagaland le Meghalaya khau Christian majority state se kumna Manipur khori Christianity hai second majority suba me Nagaland le Manipur khau Congress re chakau kan tuangi kumna Meghalaya rui BJP rui machuang mai NPP candidates kanai zausi kan tuangi mi tuang tura le Shillong AC khautai Congress le VPP candidates roi zawkau kan tuange Senior Congress leader Shashi Tharoor roi Friday nung interview akat khau Rahul Gandhi hai Lok Sabha pool tuang the man of the match state tuna sakane kumna kamai house khau opposition leader sukhang biurap mai puthi tuna sakane asai tang thu Modi roi zai mai NDA government khang kung mai azu nai puni thi kumna NDA hai function sukhang kung mai azu ariu puni thi kalam thu coalition government akhachu mai sangrui kaniu ning sunu ni tuangram thi Inbu na opposition hai asai thu tandiang puni thei tuna sakane NDA tuang allies rui angniver scheme hai review sukang demand subam the kumna mi tai JDU le chirang paswan rui ni machuang bam the tuna sakane Andhra Pradesh le Bihar khang special category status tilau khang demand subam the Meghalaya tong political party Voice of the People Party VPP rui Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tong latbam ta tan na nutni mak mai indau kan the Himanta rui Manipur Nagaland khani Meghalaya khau BJP zausi kan mai dai Rajab akhatwang leaders nun ri ye tuna khoi ti kan donge VPP Chief Arden Miller Basayat Moi Thailaina Himanta Biswa Sarma latbam tai kalam kazi mak mai communal sumai ladri tuna sana tan mai thakau condemn suwi tuna sakane Meghalaya khaunai me church nunrui electoral politics khau kazau kan magi kumna NDA jausi kan mai tai church le karyang magi tuna basai moi ri sakane Himanta rui Meghalaya lam khau latsa khang katuang rights magi Meghalaya khau bam mai nunrui kaniu ka hau mai leaders ta kada mai hai kaniu jong rights che tuna sakane Meghalaya mai goi hai inpang mai rami kaniu political parties tong aims objective agenda khatni manifesto ta thaina mai khin kada tong de tuna sakane Meghalaya mai pangrui Constitution of India secularism khatni minority communities tong rights ta ngaglongam ni mai party ta kada tong de tuna sakane kage nai mai chamti thai mai Gaanphiu offset printers Tamenglong mai goi na khauti thai lo mai Gaanphiu offset printers kabam kalai the Canara building dang khau nai mai Gaanphiu kai building ground floor khau kalai lo dat the customers goi rui hai pui bam khau tat guang lo dat pukhang ti thai pa tonge chon ku the manager Gaanphiu offset printers contact salaunu we 9862900264 Scorpio S10 Zwane Scorpio S10 2015 model color White Manipur number kailau mai zwane thau ku mai ka hau mina ye thai ka tu mai lung khau context so lau pu
contact number 7628093090 mai goi na king in na king law mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel be tun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in sam da lakho thun ku the